Chinsa ndigo chiaragire Ikomi chiabono mogorobo mwancho murigereria kerokoro kwegena kwane na nogendrete kwego kya kubwatia mirobirionsi ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii ko kwarigania SMS ya Amayia eriongo menyuna na raia na kwariganire asenchera ere yobenge kerotoroche na abaraya nene kurwase county ya Kisii nigo bagendrete kobori wa kwenekia bunango kora bari mirimo asobwamo asobya bwamagendero imeye county ya Kisii na bayigo imense ya Kenya ase obwagare uno mwancho mulingo kwenyora sensemo ya Facebook na bakogendera gotonyara wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyara wetra Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bogotitwetra @Ndizi TV News eri togendera gusanga na boigo kwemanyia amanke orto kubwatirana nera soko eneki ya chipicha neryo gichawe keira nigakurukwa Abigail Nyanchama na inchere tariane Everlyne Osero sanga na intwe komoero. Ibwense Dr. William Samoei Ruto nigagendrete gukwanira egatie mirobereria abegete inse yoburayibwaye yokoenekia amagendero ase abananchi gukwana chinga kekirana asumusangirekano bw'amasabo yobwa which kanisa ayakorekana segeti kyanya ntrago ewodi ya ibeno ime yabunge nyari bari chache county ya Kisii Ruto nigate babuna emeremo asabasae na kyo ekirenga kyabekenene buna eserekari aigatie miroberio ende ya magendero ase county ya Kisii nirabuna n'umusangirekano oreta mo chikanisa chionsi korase chinsemo au mwega boigo bogo wekiranwa nabarai au gatia bo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati omo senator Richard Mumwima Onyonga egatia bachumbe na boigo aba MCA muimerepe county ya Kisii Doris Aburi muimerepe county ya Nyamira na boigo egatia baraibande korwase county ya Nyamira chinga kiruto boigo aruro kobori agochase abaraya baiga koreta kwenekia unango gendera bale kubwatirana eriyo gwikirania obokoreri bure obuya ase abananchi nigaenekia buna serikali nene yerure kubwatirana ni serikali chechi county asokoreta amagendero na gusikia ense ya Kenya Gusii bara tunajua kuongea stima lakini hatujui kuongea mambo ya ajira. This time around tunaongea hii mambo ya ajira because we need to speak about the economy. Development is okay, but we also need to speak about the economy, what changes people's lives. That's also very important. So tutashirikiana hivyo. Simba nataka ni kuhakikishia kwamba we have finished the procurement ya hospitali ya mother and child. We will give you the equipment. Hakuna problem hapo. Procurement ilikuwa na maneno kidogo na unajua lazima nikue chonjo. Wakora wasinivamie. Unajua kuna wakora kwa hii biashara wanakaa pembeni na wamezoea. So nimewakazia macho na nimewambia either mutahama Kenya ama mutaenda jela. Hakuna there are no two ways about it. So tumekubaliana that is moving on properly. Pia tumekubaliana ya kwamba tutashirikiana serikali ya kitaifa na serikali ya county. Ruto boigon gabakago kwanira ekirenga kyabekenene gyogokinia rigesa imeyense ya Kenya asagendrete kubakira bare mimbia mono ase omukya bagendrete kobeka anene bwo gutumeka obwoyo bwerigorira inse ubwabere bokoena none serikali kwene kyabuna rigesa lyabeire ligokina imense ya Kenya munenchire ye moyogo keya omuchando bwenchara anene gabakago kwanira abale mibe county ya Kisii na otayona nigo batigarete magegake asense moyo baremi ekerekorenga ni wane county chinde asikeria berega kwene kia unamba chikomenta chibuni chia moyo asenchire moyo gusira balemi kwene kia bunango kinya bale ekerengo kyobulemi mense ya Kenya. Ni waulize ya kwamba kama wa Kenya, najua saa zingine siasa iko na mambo mengi, kama nchi leo bado tunaagiza chakula food items shilingi bilioni 500 kila mwaka kutoka nchi za nje, na ndio mnasikia hii makelele yote ya gharama ya maisha. Na ni kweli gharama ya maisha inaanza na gharama ya chakula, na ndio sababu dawa ya gharama ya maisha ni kupunguza kwanza gharama ya chakula. Na kupunguza gharama ya chakula
sio kwenda kupatiana pesa ya subsidy kwa Mila. Mila hana chakula. Mila ni mtu ya kusiaga. Mwenye chakula kutengeneza ni mkulima. Mimi nataka niwaulize wakulima nikiwa hapa Kisii, na nyinyi watu wa Kisii, nyinyi ni watu wa bidii sana. Mimi nataka niwaulize, magunia mlitumia kufikia sasa ni magunia 30,000. Hiyo ni kidogo sana. Mimi I want to promise you, mimi kazi yangu nitahakikisha mbolea imefika hapa Kisii. Nyinyi kazi yenu ni kuhakikisha imefika shambani. Nyoroba na somusangirikano yoru taberega kwene kyabuna sensemo ya yatabwati bobe na kiama gusemurengonde bwenzi kurinde kirenge kenene no kubwatrana na baraikurwase Chinsa cyonsi goikirania aliaganire ase abananchi. Omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati nere nigabeire gagotebana nerwete gukorega sine serikali erio amagendero korrekana ase abananchi. Harati boigoni go aganire siasa gokorwa ase nchira erendonge erio ekwororobia obokoreri na gwikirania amagendero kubwatkana nechira chire babete bakuria chinga chich campaign. Bwana wa Kisii, niko tayari kufanya kazi na serikali kuu, kwa sababu ama katiba inasema serikali kuu na serikali ya ugatuzi lazima zifanye kazi pamoja. Na lazima mimi kama gavana nifanye kazi, niletee watu wangu maendeleo. Na wakati tunapiga siasa, siasa lazima ikuwe na adabu kidogo. Na siasa ikiwa na adabu ni ile siasa ambayo mimi kama mwana ODM na ndugu yangu ni mtu wa UDA tunasimamia masuala yale. Sio haya, si vitina, si kukosa. It's not about quarreling. It's about complementing each other in the business of managing of this country. Viongozi wenzangu, nataka niwaulize tafadhali, tukuwe na subira. Tukuwe na subira, tuijenge nchi yetu. Hakuna nguni kuja kutusaidia, ni sisi peke yetu ambao tutaibadilisha nchi yetu iendelee mbele. Asensemo yaye omuchumbe bwebunge ya South Mugrango Silvana Osero ni gamuganio mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati kobwatania abarai bonsi korwase serikali ya county ya Kisii asemberoberio au wanchireria gotaiyo nyorabuna yanigago cha magega yo mugavana Rati korokana kubaira aba MCA korwase umrengo o Azimio la Umoja boka ase ense ya China nigona wanyana bo Osero aberega kwenekia bunya segiti chiyo asegati abarai meye county ya Kisii na kugania abarai bonsi kwenekia ngo bwaterana bari na kumusira umugavana Arati eria magendero korokana ase county ya Kisii. Tumesema ya kwamba hakuna vita Kisii, yeye ni governor, mimi ni mbunge, siasa iko 2027, hakuna kura hapa katikati, tunataka kuja kwako tufanye kazi pamoja. Hatutaki vita hapa Kisii. Na hiyo ndio tumekubaliana. Na pia namuomba hii kwa Kiswahili ya kwamba Mheshimiwa Governor, ukipanga kazi yako ya county kwa heshima kubwa, wakati unapanga MCAs wako, wacha kusahau MCAs wa UDA na Kenya Kwanza. Hiyo maneno ya kuweka watu ya Kenya Kwanza kando na Azimio kando, hiyo tumekubaliana tuweke kando ili tufanye kazi pamoja bila kuchagua mlengo, kwa sababu sisi wote ni jamii moja. Na nyinyi waheshimiwa, muheshimu pia huyu governor wetu, na sisi tumekubaliana tutafanya kazi pamoja bila Togotigana nayo nigo omuchumbe o West Mugrango ime county ya Nyamira Steve Mogaka agendrete no murobirio yobwo kwenekia bunangu sirare chiskuru anena sense mo yobwo agachi nebintu au nenchire mo yogo sira ebirenko byetsemi okana agokwana boli tkuregoro chinga kyabete ka gokora etaro ase chiskuru au erio koligereria amagendro yobwo agachi gosokorerwa maunchiriro yobwo agachi nigo Mogaka betega kwenekia bunana bigetemero bireme
kiranu inse obokore inse ye ose inse ya oborai bwaye kwenekya buna chiskuru chonsi ase bunge ya West Mugrango chiabeire chigosirwa nigatere buna chiskuru wetani emeronke tato anigo chibekire nsemo aso gokorerwa amaunchorerio anene asensemo yobwagachi erio kwa aborokiwa chinga kinyororo chiogoikera amasomabo Condotta. Mete ya Nyamira Primary School aso gwaka muyomono aso buruso bambikirete wa masomo bogerete ndebunande gongona irarire skuru yane ya Nyamira Primary School eyi yarenge egetuo ekenene kabisa ase gwaka chikura stream cyarenge kicyakea isana isato igona iranire rero kurusyo bosokwe skuru yane eyiye abana bagosomera maurumumu abana batagete kuriye gukinda abana bagotwerwa n'ikibese serikali egotuma goche constituency kiro mwaka kibese kintanga ni nanyorete kurwase national government igona tebetenga eskuru yane ya Nyamira Primary School na ubakuriyo botongore ese sauli onye basometi umwana beiro mujumbe nonye na abantu baukoma bali bakiete kianda injerero na beiro yo mulia ase bali Ikomi na beiro yo muiranire guchinchia esura yeskuru yaito igonta gete gusaba mabera gucha mabera mange ngusaba gucha seskuru ya Nyamira igiye bwata abana abangi pi ase constituency ye lakini ye tabuati kende gionsi gia CDF kitene ina seskuruye ase miyake yonsi kibes cha CDF cyarurwe rero igona akire gosereta amabati aliko nyago tobusoku onsi pi nkuruzi waro tubeka amabati amanyia ya masikani. N'abantu nigo bagenderete kubori wawe sokya buri tkoria angyo tariki 20 neyemo ase eskuru y'abanyaruka ya Ndurwe yo gotoka sebunge ya South Mugrango ime county ya Kisii erio konyora amaegerio igoro yewo gose yamabe yo gosarwa ku mwana omunyaruka no muroberio owariganire ne abisi omugumanira pwe county ya Kisii Dori Saburi Donya wase mo Teresa Juli Nyanchama abeirega kubarigania bonsi nanene kubodia serikali nene na boigo serikali Chechi County kwene kiabuna nkorigereria bale mono abanyagitari bali bakwebwatani na mangana yo gusara ku mwana omunyaruka nigabereka otebabuna na mange amabena manga kwene kiwa ekero mwana omunyaruka agosarwa gati yabo okonyora kwa marwere chinyenjo egati ya ndamange nigontete koirari bageri gwetera obisi yo woman rep Doris Donya Toto kobariga ni mwensi pichi nsemo chirichia South Mogirango Nduru Girls esa mangana aritoko tebana anti FGM amangana yogo kana okwarukigwa kwa bana baisike niko toka bwato moyego uyu chitarikiri 21 Jumatatu ye wiki igonko bariga ni mwensi pini nchuto semani obuya wogo taro kyo mwana moisike nande ni nchuto rigi keria mangana arioko arokigwa bana baisike wetani abuninde na maene na chinga kichiabono abana baito barokire ebare 77% ochibosio igo chinga kitua chage to kwanera mangane yo gutaruki abana baiseke abantu mbaro babeire bakogenderera noko okwaruki nande bako gosara abana chinyaruka igo totete koirari bageri na inu moche moto tebina naki nga kitogo korenga ne yo kwaruki abana abana chinyaruka ninde na maene no ene uchumi yaito ya sarekire abanyagitaji abaita abange abateresa nabu bakodigererwa mano anene mono esa mangana yo kwaruki kwa abana baiseke na uba morekiru mono okoba egasi yabo yo gusara abana chinyaruka esemechi yabo igonte to gosabane serikali yetu ya Kenya kwanza ne serikali yetu ya county edigerina abanyagitari aba Teresa bagusara abana chinyaruka bae guchibesa bakore byasere byao
egere manyare korenda abana baito negesa kukia bosio. Omoroberi obwo kubarikia abaremi elio konyora amoyo korwa serikali amoyo yerigori lya inseni go orachake na indase ntunda ya kabere tarike moyo mutienyi okianda omwako yega ayangorengana n'umuwaziri w'uburemi Midika Linturi uyo yakwaneta yase kaunti ya Kiambu asaborira abaremi gotumekari bageriga wesokia na kurikiwa elio konyora amoyo ayora konye asogokinia gusasogokinia oburemi nabo igogokinia rigesa imeyense ya Kenya. 1st of September, we are registering farmers again. Please take that opportunity. The county commander, commissioner, and the Ngawa administration is supervising this exercise because these numbers are the ones that will be able to make us plan. So what support we will be able to give you. The fertilizer subsidy that we are running currently, kama unjaandikishwa uwezi kupata fertilizer, get registered because that's the only way you will be able to benefit from government support that we are rolling out. Mwanchi umulire nongo ikomerio bwa Amayia Chinsa Ikomi asenchira ere yobwenge korende nyorana mange togendrete ukwariganiria ayura chukumirana nere Josephat Amisige koragense monabo igo Chinsa isatu chamogoroba eri akomanye asenchira ere yobwikiranu nyarobuna asemiro berionsi ya Ndizi TV nabakoendra gotonyora asensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetra Ndizi TV News asomutandao Twitter naboko twetra @Ndizi TV News ere togendre usanga na boigo kwemanyia amange kore ntogosa goskare nyora sege kagitari getame kurubono omurobere obwe misa Jumapili ngogochirora sore buno koretwa na Joseph Mokogoti amori tkuria rero nigabwata bageni kurwase ekanisa ya aye Catholic ya Kiamabundu ono mwancho murigereri tobosa goskare ngo kwariganyo bego koba imbe omurobere yo boika omwerio erio naye obe kogo seseniwa orito bwatrana nere kurwase okoenekia chibichaniro gichawe keire nigakurukwa Nyanchama na ncheri yatari ane Everlyne Osero tuaro buligere borobia na boigo emagoroba irentwerero.